wachunga ina gani? Nubwo wacha mu bikomeye. Umepitia magumu ina gani? Nubwo wacha mu biruhi. Umesema utaweza. Ibintu ukabona bidashoboka. Umesema utatoka. Ahandi shireshka bona. Wacha nikuambie siku ya leo. Reka ngubwire uyu munsi. Katika jina la Yesu. Kuna kitu ambacho kitakuja kutendeka katika maisha yako. Alichije gukoreka ku buzima Katika jina la Yesu. Kuna kitu ambacho kitakuja kutendeka katika maisha yako. Alichimana je gukora ku buzima bwawe. Katika nchi ya Israeli. Mu gihugu cya Israeli. Kuna mama mmoja bali kwa amefungwa damu kwa miaka 12. Higeze kubaho umugore wafaga imyaka 10. Alijaribu na mambo zake zote angewezekana. Yagerageje ubuvuzi bushoboka. Alitembea kwa waganga na kila aina ya matibabu. Lakini mali yake alisha, lakini angefanikiwa. Yagiye mu buvuzi bunyuranye ariko ntiyakira. Lakini siku moja aliposikia habari za Yesu, yumvise inkuru za Yesu, akasema mimi nitaondoka. aravuga ngo ndagenda. Kama nitapunguza pindo ya basi yake, ndakora ku ncunda nina imani ya kwamba nitapata kupona. mfite kwizera ko ndibukira. Wacha nikuambia siku ya leo, Reka mubwire uyu hata kama umejaribu hapa na pale, waba waragerageje bado unaona shida yako bado ni ile ile. ariko ikibazo cyawe Umejaribu na madawa mbalimbali, ukagerageza imiti bado unaona shida yako ni ile ile. ariko indwara Wacha nikuambie siku ya leo, reka mubwire kuna nguvu za Bwana ambaye imeshuka mahali hapa. hari imbaraga z'Imana. Shetani umeateka nyara. Hari imbaraga z'Imana Atakuja kufunguliwa katika jina la Yesu. zije kukubohora. Sababu neno la Mungu liko hai. Kuko ijambo ry'Imana Neno la Mungu linafanya kazi. ijambo ry'Imana Hakuna jambo ngumu ambalo linaweza kushinda Bwana. ntagikomeye imbere y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Ukikia mwenzako, Hindukirira mugenzi wawe ambie siku ni siku yako. mubwire ngo uyu ni umunsi wawe. Siku ni siku yako. Uyu ni umunsi wawe. Leo ni siku ambayo unapokea. Uyu ni umunsi ugiye Leo kwakira. ni siku ambayo unapokea milipa yako. Amen. Leo ni siku ambayo unatoka katika magonjwa yako. Uyu ni umunsi Rwanda. Leo ni siku ambayo unatoka katika kila njia magumu ambayo shetani amekukasia. Uyu ni umunsi ugiye kuva mu bibazo byari bikugose. Itawezekana katika jina la Yesu. Uyu munsi birashobotse mu izina rya Yesu. Itawezekana katika jina la Uyu Yesu. munsi birashobotse mu izina rya Yesu. Itawezekana katika jina la Yesu. Urakire gukira mu izina rya Kuna Yesu. siku moja Yesu alikuwa anahubiri. Hari umunsi Yesu yabwirizaga. Akapata wanafunzi wake mahali pengine. Abona abigishwa b'ahantu Alikuwa wametupa tamaa bari bacitse intege. kwa sababu hali alikuwa magumu juu ya maisha yao. Icyo kintu cya popo ntabwo mwagikuramo. Mugerageze murebe. Maisha alikuwa magumu. Murebe. Turi murebe. Maisha alikuwa magumu. Ubuzima bukoye yari arimo. Maisha alikuwa magumu. Ubuzima bukoye yari arimo. Walikuwa wanapitia magumu. Uriya mugore yacaga mu bitaro. Hata imani yao wakapotea. Kubwo kwizera yari Wakapoteza imani. atakasi ibyiringiro. Yesu akawakasia. Yesu araza. Yesu akawakasia macho. Yesu arabareba. Wakamwambia Arababwira. yote siyowezekana kwa wanadamu. Ibidashobokera abantu. Siyowezekana kwa wanadamu. Ibidashobokera abantu. Mungu anawezekana. Ku Mana yo Kuna mambo birashoboka. mengine ambayo hayawezekani kwa wanadamu. Hari ibindi bidashobokera abantu. Napitia mengine ambayo unasema Bwana mimi nimeshindwa kabisa. Ushobora guca mu kibazo Mahali nimeshindwa. ukakira mu Imana yakuretse. Nimejaribu lakini nimeshindwa. Ukagerageza ariko Nimejaribu njia yangu zote. ukagerageza Nimejaribu na akili yangu yote. ugakoresha ubwenge bwawe bwose. Nimejaribu na mawazo yangu yote. Ugakoresha ibitekerezo Lakini byawe byose. nimeshindwa mimi. Ariko ukananirwa. Nimeshindwa kabisa. Ukananirwa Sioni rwose. kama nitatoka Mubona igisubizo. ndani ya hili shida yangu. Muri cya kibazo. Yesu alikuwa atazama. Yesu abarebye. Yesu aliwaambie Arababwira ngo yote siyowezekana kwa wanadamu. abwira ababembe ngo ibi bashobora ku Mana yo Kuna mambo birashoboka. mengine ambayo wanadamu hawezi. Hari ibindi ku bantu bidashoboka. Kuna mambo ambayo wanadamu haiwezi. Hari ibindi ku bantu bidashoboka. Hata leo kwa nini Mungu ametutuma hapa? Uyu munsi kubera icyo Imana yatuzanye. Kuna mambo mengine ndani ya maisha wengine katikati yetu Birashoboka ko hari ibibazo biri hagati muri ambayo hakuna njia yoyote ambayo wanaweza kuitoka. byashakiwe igisubizo ariko Hakuna njia ya kutoka. wabuze igisubizo. Njia zao zote wamejaribu lakini wameshindwa. Wagerageje ahantu hose Hiyo ndio kwa maana Mungu ametutuma niyo mpamvu uyu munsi Imana yadutije ili leo kugira ngo uyu jana amekushinda ibyananiriwe iwezekane na Mungu. uyu munsi Imana Jana ibishobora. amekuwa magumu kwako.
ibikomeye iwezekana na Mungu. uyu munsi Imana Hiyo anasema kuvuga kama umeisha ya magonjwa nubwo mubaye murwa kwa muda mrefu, umejaribu madawa umeshindwa, wagerageje imiti yose, umejaribu hata waganga umeshindwa, wagerageje abavuzi, umejaribu hapa na pale umeshindwa. wagiye hirya no hino Hii ambayo imekuja hapa, hari inzira Imana hii imekuja ili upate kutoka. ni abakozi b'Imana bashinzwe Hii imekuja ili upate kutoka. ni abakozi b'Imana bashinzwe Nakwambia utatoka. uyu munsi urakomeye. Amen. Mtoto, nubwo ushobora leo katika jina la Yesu, uyu munsi mu izina rya Yesu, leo katika jina la uyu Yesu, munsi mu izina rya Yesu, unakuja pokea mali hapa, urakira urucyaha, unakuja pokea mali hapa. urakira urucyaha, Kama sio wezekana kwa wanadamu, kidashobokera kwa Mungu anawezekana. Imana kirashoboka. Hiyo ndio kwa maana binti wa Israeli niyo mpamvu Abayisiraheli alipojaribu hapa na pale bagerageje inzira zose akashindwa. barananirwa, Wakati alimwendea Yesu, ariko asanzwe akafunguka katika miguuni mwa Yesu, yikubita ku birenge bya akagusa Yesu, pindo la Yesu, nguo ya Yesu, akora ku ncunga ile shida yake ilitoka. ikibazo cyo Hata leo, siku la leo, uyu munsi wa none, leo siku ya leo, uyu munsi wa none, jioni kama ya leo, Amen. iki gicamunsi kuna kitu ambacho kuja tendeka, ari cyo kigiye gukora, kuna kitu ambacho kuja tendeka. ari cyo Imana igiye gukora, Katika jina la Yesu itatendeka. izina rya Yesu Ngoma yako itatoka ndani ya giza. urugo rwawe Ngoma yako itakuja toka ndani ya giza. urugo rwawe Watoto yako yote itakuja toka ndani ya giza. abana bawe barava mu Maisha yako ambayo imefungwa itatoka ndani ya gereza. ubuzima bwawe burabohoka, Sababu Yesu akisema, ubwo Yesu avuze hakuna yeyote anayeweza. agishobora Ninamshukuru Mungu kwa sababu yuko mahali hapa. Imana kuko iri hano. Nimeona simu nyingi ambayo Mungu ametutuma kama kundi ya Iberi. Imana yadutumye nk'icyiciro cyo muri Iberi. Tumekutana na watu ambao iko na shida ya tabaka mbalimbali. tumaze guhura n'abantu bafite ibibazo bikomeye, Tumekutana na wenye wako na ugonjwa ambaye imeshinda hata kutibu ndani ya hospitali. tumaze guhura n'abantu bakize indwara zari zarananiranye mu bitaro, Tumepata wale ambao wameenda kwa ganga wakateseka lakini wakufanikiwa. hari n'abo twasengeye bari baraciye mu bapfumu ariko byarananiranye, Lakini kupitia upako ambayo baba yetu aliweka juu yetu, ariko kubw'amavuta umubyeyi wacu Thomas yadushizeho, tumewahi kuona miujiza ikitendeka. tumaze kubona ibitangaza byinshi bikora, Tumeona mengi za Mungu ikitendeka. tumaze kubona byinshi Imana ikora. Nilikuwa ninaomba Mungu nilipokaa pale chini, ubwo yari yicaye hariya yasengaga Imana, Mungu umetuleta hapa kwa sababu gani? abaza ati Imana tubwire intego yawe yo kutuzana. Kama kanisa hawa kuna jezi kubwa ambao wanaabudu ndani. Kama kanisa hawa kuna kanisa ambao wanamwabudu Mungu. niba bamwe bafite urusengero basengeramo, Kama Biblia wako na Biblia wanasoma kila wakati. aba mufite Bibiliya murayisoma buri munsi, Kama wachungaji wanayo watumishi wa Mungu ambao wanawahudumia kila wakati. mufite abungeri babitaho buri munsi. Na Mungu, kwa nini unatutuma tukuje mahali hapa tena? none kuki Imana yakwemera ko tuza kandi mufite Hilo jambo lilikuwa linanisukuma moyoni mwangu. nahoze ndimo mbitekerezaho cyane, Kwa maana tumekimbia muda mrefu sana ili tupate nafasi ya kufika mahali hapa. kuko dukoze urugendo rurerure kugira ngo tugere hano iwanyu. Wakati ambapo nilikuwa naomba Mungu, yarakubwiye asengaga Imana, Mungu akaniambia, ijwi